WTC Formless City Council Handball Mubarak Dehas Deviyuga Sadavan Michka Baddukurani Group Dekun Dadimak Sports and Recreation Club running Adi Hodat Sports Club. Mimet Sharafer Kodevungedi Mimet Sharafer Mehman Formlak Drug Detoxification and Community Rehabilitation Center Executive Director Ali Said Gari Hungede. Gasrukum alafeveri thimi Gamuhin hamajehe jabumi Uru avide fuamulami Oh vatani milo Ala eleng Kylie Bemi Damboalem Damwali Bemi Shukriya Ali Said. Mubarak ga co-sponsor ki Glam Up Beauty and Spa beverage partner ki Euro Store. Come va
mulake ni fehikamu ke evanae ni ufala aramulibe ufaverikamu ke evanae arami hum ufakuruva duragatum tafatunwa zara saruri ki beteva ni duniye ke evanae la 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 fuamulake ni fehikamu ke evanae
Mulake ni fehika muge evanae ni ufala aramulibe ufaverika muge evanae arami hum ufakuruva duragatum tafatunva sarasaruri ki veteva ni duniye ke evanae Mulake ni fehika muge evanae Ladmak Sports and Recreation Club running Nadi Hodat Sports Club badda kuri match 23 landu 11 landum kamyab kuri Hodat Sports Club mi match ke me molu kuluntere a trophy adi Glam Up Beauty and Spa in the gift voucher hawa ko devung edi mi match ke sharafer mehman Formula Drug Detoxification and Community Rehabilitation Center ge Senior Executive Director Ali Said gari hungeda Ladmak Sports and Recreation Club running adi Hodat Sports Club badda kuri match ke emme molu kulunteriya kan hoi fawani Hodat Sports Club ge jersey number 10 Hadija Ahmad arami hum ufakuruva duragatum tafatunva sarasaruri ki veteva ni duniye ke evanae
शुक्रिया अली सईद मुबारक गदेमिच माता मारे स्कूलवेन फ्रत अमिच का बद्दो कुरानी दूंडिगांग आदि अफुन टीम देवन अमिच का बद्दो कुरानी मिस्किमक स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन क्लब आदि मालगन यूथ फाउंडेशन वेचता हमजे फेशुमा हमजे हिफावनी अग्गड़ी फनरागा वडागन देवीती एम्मे अबे फुलना शुक्र दन्नव अमा बाजो रेगंड कायदे शुक्र